Ready. Hambai, Dr. Salih Kaham. Pula sekarang hambai maya paro, ini GTJS ni chairman Teikhang, Vijay Devar Masarno. Ini boni proses, boni Teikhang bai. Ini sini takut ini tiba hasti ni gue Hyderabad State of High Security sama ini di sini ini lakma ada di kamu ni sini. Tiba saat kansa Hyderabad di sini. Ini sing 2 दिन dura-duri tadi waisa police station thanglayo waisa airport thanglayo ta ke waisa hospital phayo bo haje sing tini process khaimani bisinti tini success khaima laika ke oro joto sing manjak khaimani tini 2 दिन process lo tini general secretary tongo korno bisu jamatia tini sini general secretary tongo Susindra Devarma, sini tim ni sir Jawaharlal Devarma sir, yang tongo sini GTJS ni president sir Prakash Devarma sir, yang tongo sini executive member nunggu Saktiram Jamatia, yang sini yang tongo Kesiar Surojit sir, dia angkut Kesiar no Jamatia, jadi sini ni asal lo sini GTJS ni hoji habak sakit sing tini tanglayoi sini takut lagma ari naino sing rokok lagi ni sukses mereka tahun ambulans rokok lagi sing kira-kira ini kan dokter tadi sana boleh yang ini esar no dokter tadi sana boleh jual yang Hambai sini di Prasat Hansa Hyderabad NGO tim dok no deh telai Hambai saat bisanya bosun no tujuh sabani bagai te proses lo bosun no bebas no sawan mani bising tu no samung kelajaka police station no te hospital lo te postmortem timer of bebas no proses baiknya te dinin te seng tabuk sudara kumi sini tabuk sudara o proses no complete kaya o sanda dora sehingga kena kakalayo kena kumi digi tibor kaya sani sugang no tirpulawo te dini mangku tu hoginya itu ini tabuk ciron di tebur mani mangku tu hoginya Jadi, mulai kena hambai, je Hyderabad di Prasat Hansa NGO timo tonglui, subawui tonglai taku rokote, bangma jaga ni Bangalore, Kerala, Chennai ni taku robo, abono subah hormani tonggo, borobo subah horka, borong belai ke hambai maya puro, oma haje sini di Prasat robo tongko soli dorawo, subawui tonggo ni bagi. Jika angasan no sajinai, kita te dora dinai kini sar prokas no, bobo haje tani sar ini. Hambai mula sana dulu. Pasti hambai baru tujuan. ये इसकी बताना अगरतला का उसका एयरपोर्ट है उसका नाम बताएं बीर विक्रम इधर सार से लिखवा दो ना तो आप लोग हम लोग कहेंगे सर इधर लिख लेना अगरतला बीर विक्रम Hambai maya paro sini di Prasat Hansa Hyderabad NGO tim ni waris rokno onek posto kai tini di Prahasti ni ngui tak Hyderabad State do samukaina di lagma ari jiran jit tebol mani mangkatino di Prahasti ro holai na bagai kaki bakor ni tak no mangklit mangkatino nan bagai belai do jum do moi posto kali itu saya harus kino no problem solve kalian sak masalah ini problem ni bagai sing emergency contact number usah tunggu screen no pasti Prahasti ni lokorok no abono pone jakno no sini Hyderabad ro phali jakno problem ro no emergency number ro call kino ro solve kai mana ni asa kai saya sing mansa apun bagai laso bisa sama maroni Prasat Hansa Hyderabad long